энэ чи. Энэ л манай дүүгийн дэрсэн байна. Тэгээд өнөөдөр хайлууны баяр болж байна. Фотог наашаарай. Алтустай. Нуугд тоглож байгаа. Тэгээд нуугд чиж. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар хайлууны баяр учраас жоохон сүртэй вэ гэж бодлоо. Тэгээд ер нь хайлууны баяраар хизээж хинч өөдөө яаж байгаа юм бэ? Ингээ хайлууны баяраар юу хийж байна вэ гэхээр одоо тэр Mobile Legends яа Mobile Legends тоглох уу? Яа. Harper here to offer a helping hand. Хотоогоо дахиад болох огч шүү. Мэдвэ. Ачи, яачаа. Юуч юм? Үгүй. Юу яа таа. Harper here to offer a helping hand. Зэнгээд дасаа. Манглаад байгаа. Rise up against the odds. Чи яах гээд хүний дээр гараад байгаа?
Father never runs. Time to teach you guys a lesson. Little by little, Harper is getting stronger. Turn them to shreds. Take away. People of Northern Vale may be defeated, but my ancestors are watching for Valhalla. I won't let them down. Turn them to shreds. Invincibility comes solitude. Thought we never claimed to be undefeated, but With invincibility comes solitude. never forget is the testament of a warrior's honor. Little by little, Harper is getting stronger.
as me. 뭐로 플레이어가 진짜 좋았어. 어떤 느낌이 We never claimed to be undefeated, but unbreakable. Hayır. Little by little, Harper is getting stronger. Kev, let me teach you some rules, Cubs.
Being unable to eat is the most terrifying thing. People of Northern Vale may be defeated, but never conquered. Stand firm and hold your ground. Keep it up until you're as brilliant as me. Never forget your love for the land. تعطني كل Likes sleeping. These blades are my teeth. And I'm all bite and no bark. A scar is the testament of a warrior's honor. Keep up the good work, Harper. MVP. MVP. Zaten kazanırım işte onu.